Duntum US President Tharazet chuanin darkar tinin thuthar anei deuh reng maya ni somthum le pani vel or chau ro rel fung a chel chungin thu chua thara siam ngal mol maya apo sui ngal zel mai bokani kan ram hian in kumli liam ta chunga ma son na kan bai se kha kar klem ta chung lakin kan ti hlotlinga ram zom tak kan ni le tran me kan hi ti in asoi nge ni aro rel na thar nuai hian department sang in thak danglam na athleng me ka chungzinga chuan United States Agency of International Development khowela mi har sa te chomdol tu pol lian ber ni meki atur na saber thu anni kumsang kha zakwa somruk le pakhata call war hun lai khan President John F Kennedy an ramdang tranpuina manga Soviet te lo do le tura adinania rawrel tu te chon he malak na hi thri ani to no nan pol ngeta langka in kumsang kha zakwa som ko le pakhata Soviet Union an tlak chiat nu po khan USAID chu ma niarawin rel fran agency nget tak ani zui ta zelani USAID chu ahlo ting chun som zela US foreign policy a hun poimo taka changa khovel hun sang pol mi le sa mi sing khat vel nein kum khata budget dollar tluk le ding on som nei chang po nein mun then khata chon US sarkar nuai tan pui ngai te tan puya chom dol tu le masona thlen tulian le tho hlok ber ani hialani amamo tu te tan ai tur le tui thiang limin tur ba ka chena mun tur te pe in Global Networks of Disease Surveillance le Biomedical Research te po ram sang a huai hot fina he pol soisel tu lam chuan midang te du sak omang deuh si in US in ram nu fual zok te an thunun tumna mai ni in an soi ve thungani kumsang ni le som ni le pathum khan he pol hian khovel ram za le somthum vela chom dol na athoka ram mi puisum la lut tlem zol ram som sari te chuan USAID tan puina hian donga an na tho dan hi ai nang lo thlu mai bokani Ukraine in dona chom dol na thokin Somalia remna atlen thainan malak na an kalpuya Cambodia ve thung chuan nan na trik zon chuan lam na thokin Nigeria vaccine sem chuakin Uganda HIV na laka in vena na an thok boka Zambia nu naw pai te hruselna lam in kai hruina an nei pui thin bokani kanram India po hian USAID tan pui na hi alo dong ve boka kumsom panga liam ta tong to khan he pol hian India ram tan pui nan hian millions ani le somsari an lo the chuak nin report then khat chuna tar langa Senator John Kennedy chuan India Transgender Clinic po USAID hian atan pui thin nin asoya US State of Department how to hlui Mike Benapoint India ram ro rel na USAID hian enroll na thuk taka nei ni in asoi ve thung bokani tina fin fena po hi anei thlap thu asoi nge bokani he pol hian opposition party lam sumle paina vur thin nin soi om nu phei kha chuan BJP lam chon congress chu an beina sa zol sot nge ni ram heti zozai an chom dol theina ta na an sum man te hi khoi tanga an nei nge ti zo na om theya acha na chu hei hi ni kumtin in US legislative congress in budget and pass sak thina sumi nuwa White House lamnen sumpai pundan turte an ngai to haulea foreign policy guidelines zom chungin poisa te chu sumfai te contract angzong le tho ho na thu thlun na angzong ten the chu ani thina kumsang ni le som ni le pathum khan billion somli le pali loi an the chuaka Ukraine chu adong number 2 ni in za som thum le pasari lai chagin za som pasari chu pol le zirna in ranga boina le ro rela kalphung fellow lai chin felna tan man ani bokin billion som vel chu mi pui chom do na lam na thonan manania hrisel na huang lama billion sari man ni lein billion khat point pathum chu agriculture atan the chu ani bokani AIDS TB le malaria dawlet nan baka Afghanistan a ile in thiang lim le hrisel amamo tu te hnena an sem chuak bokani heti khopa na thok thale midang ta namal somna an ni chunga Donald Trump an thlop lo tlat mai hi amak hlea kumin official lo ma sak ber ni January ni somni khan athu chua ma sameratan USAID chu thlathum chung ram dang mi ta chan puina pelo turina phuara Trump chun he polin rail bol dan le an malak na kalpui thin dan te hi American du dan ne na in min lova kong tam takin kan ram hlutna ati niamani tin na soini tech billionaire Elon Musk point amata exa he pol hi ai ruk mangle dan bo chetu te tin post tam takasiama he mai po hi du tok lovin alo thlona sum tam tak khoral ching tin apu mol bokani
tun ma tang nei to in trama hian in ramdang mi te tan sum the chu hi a thlop ngai lo hrim hrima tram ma sa po khan ramdang tan puina na an sum man thin su ti hniam atuma amero chu athil tum hi legislative lam chuanin an pum pui ta lo hlo thungani tun tumairo atiran phung thlakin asum nei sa man mai thei tura an kol to sa chu mang thei lo tura phuar atum ta zoka he athil tum hi general accounting office lam chuanin dan phal lo thilani tin an hnial kala amero su president berin thu chua asiam to miau mai sini February som parukhan Elon Musk kai ruai US Department of Government Efficiency chuan US mi puita chi a hlut zong man chu to dan te en chiangin million som nile pakhat chu India vote thak thei tur za ti punatan pek chuani ti mu chuania hei hian BJP le Congress te inkara buaina achok chuak ta chia chanpuina dong zok tuwa in pu thonin chanpuina dong lo tu zok turnia anin chal ve Donald Trump chuanin president chuak ta Joe Biden chu India ma hroi tu thar thlan ani theinana ain rol ni na puwa zirtop ni khan Indian Express chanchin buin report atarl na chuan hengsum te hi India ni lovin Bangladesh a jok pe kani ti ina sia kani Trump hianin an ram hun man thei ti tlema tu lawa sum chuak thin te chu ti top mak tumin an ram ma sona tan thil poimo le tul ber ni nangaya he athil tum ti hlot ling tura apol thar din dot suai tu tan Elon Musk adana chan po a social media platform pakhat Twitter X a thlak tum khan an hathok mi engmoza te chu masona tan jok tin aban tre umaya thil thazok a chu theina na ti hre anei lo na lai tak hi tun tuma he din hunada ani na chan po hi ani arinom hleni Donald Trump thil tum le amhalak na te han soita ka chuan athil tum hlotlin na ta na ama puitura athlan bik mi pakwate chanchin hi i han soile lokteng Donald Trump ro manna te hian American ni phung athlak hlok don ti chianga chuti rol chon ama mai chuna bo sui thei don lo ami than chu bik te hi dan lowa an ram chunga khosa te seina nena an boina nei te le ram chunga ro rel na kong rang kalphung thar duan lok te an bo sui dona US president ni na arun chel non le phata tangin thu chua tam taka siam tran ngala arwa manna siam te bo sui tura ami thlan bik mi pakwa te hian inan na pakhat an nei thowa chu an how to pa ta na rin taka thoni chu ti rol chuan minang lo an ni thaw wangin an mi mal ngai dan le du dan rang te chu chama du dan nen an sui zom ve mek zel bokani immigration dan lawaram chunga lut chungchang hi tun tuma chama campaign aw hla berania an ram ri a him jok nan US a dan phalawaram lut te no chuwa tuma malak na kalpui ngal atum na hi achak chan pakhat po ani ati lo thei lo ni White House alu phata tangin ain soyang nge in ain tiam na hi bo zui ngal zatin hemi chungchanga hian thu chua tam takati chuak ngala au hawa chuale atul chonin man mai po a hrelo thu a soi rual hian engang takana sa in nge malakna akal pui tran tiro hriat kil kel ala harri viau thungani Homeland Security Secretary thar Kritis Noem hi Congress women ni na Trump li lai lo chel tonin kumsang nile som pariata South Dakota governor ani khan COVID pandemic awanga inven na mak suwa adawda la wangin rampum mi ta ngai venania COVID na satwang lai tak mai khan an rama an lom thin 4th of July chu a state chunga Mount Rushmore chamatenen alom na an nei hem boka me chena mai lo tak mi ngai dan le mudana boive mai ngai lem lo ani mel khop mai President Masa Joe Biden na border policy te po kha asocial na sa thin lea Afghan ral tlan te po lo pom du lovin governor zinga Texas lamram ri him tura gat thon masa bertu aloni to boka US Mexico border ven himle dan lawa lo lu te thon ho let mak tura lomlu ani ni hian ain tiam thlap tong he ni kumsom ni chung US border enforcement officer na lo chel to tu le police lui Tom Homan apo hi Trump malak na hlotin theina ta na asul su tu ber ani don boka ani na lo chel to te en hian ain me thluk mai document fel fai nei lowaram rion lute an fa te ne na then sang tu masapol ania hei hi Trump president masak tuma in niala chok chuak na saber tu po kha ani nge ni TV news na democratic politician ten ramri him chungchanga an tho ho pui du lo chungchang tlang au pui na saber tu ani bokani Conservatives lampo hian China hi amimal ram ang takpoa
US tan economy le ral thuam lama milom top khok an ni in an ngaya trama hi ain ral ring view maya China nen anin sum don ton na lampo ain fia thale me kani Foreign Policy Tima Secretary of State atan hian Cuban American kumsang nile som pakata tanga Florida Senator launito Marco Rubio ruatania tun malam khan tama soi sela immigration in som khom thlop tu launi thina kumsang nile som pathum khan Republican presidential nomination atan atlin zo lo tum khan tamane hian anin taina sa thin lea amero chu hun local zelairo aril ru thlakin athlop tu te singa atel ve ta thungani tun nai rang khan trama campaign na athlawang a hauna thin ngang hle maya TV lama la thahnem angai na ro Iran le Russian Ukraine in kara boina angai dan so son tumlo burtu ani na hi alarna chan berania chuti rolin China nen anin lai china bang dai dan na siam chungchang apo angai dan le du dan kaltlang pui tum tlat tur mi ni kumsonga le pathuma upa trama cabinet member masaberatan lom lu hian Department of State ani na hi aram danglam na thlennan amang tangkai view do nin alang bokane Awanglaya Special Force lama miming thang loni thin le tholok mai Michael Wall sapo hi Rubio ang thawin China tan chuan ato khir mel lea kumsang ni le som ni le pani khan China khopui Beijing in Olympic an thlen lonan US Congress member zinga adodal tu masaber aloni to nge Afghanistan atanga sipai hruai chua chungchanga pokhan thusha tu te raurel dan alo soisel chiam to bokane Anram sum chavel en feltur hian tun malama politics lama ton hriat la nei tlem angreng tak mithar diai mai Elon Musk ruat chuania Xbox le Tesla le SpaceX nei tu khovel mi hausa ton to zinga aming mai thelo hulhual Elon Musk hian kumtam tak chung politics a atran lam asoi thadu ngai lawa Amero chuni kuma trama campaign na khan sumseng nember tu le athlop zelan tir na saber tu aron ni chhoutrana akalna pianga azui zel moti mai tur khopin trama kalna to photsuan amel mutur aum vezel bokani khol thar mangin sarkar chakle nget sumle paiseng claim boxi din tumin ruam manna asiam ve mek bokani Health and Human Service lama afung chelturin Democratic Party zinga milhun le US President Louis John F. Kennedy avapa dan le environmentalist Robert F. Kennedy Jr. arwat chu animboka medical line lama thiamna engma neilo nima se US Federal Health Agency tehnena sarkar thuchuk le ngaidan te ahlan chong thin dona highway ba ka hian social na lam kai noya malak na tur frim chu a en fia phot zel dona RMT na tel lo chun engma kaltlang pui ani don lo ni tuiti thiang hlimna an man thin chu nana tam tak thlen tu angain ti to patum thu alo soi to amai ro chu he angai dan hi ha doctor tam tak chuan an trom pui lo na sa hlea hanget veng tu le hani ti thatu ani wangin man zui zel chi ani in an soi ve thu ani anei le in lam endika aitur athat reinan damdoi pol thin te por social na tan apoi them ti en fi an nei atum na phei chu mi pui lamin an thlop thavewa kumsang ni le som ni le pali khan an party ai o presidential nomination atangin ading ve zeta ma se in nuk dok lein trama athlop ta dai maya a hoilama thlaka zara sarkar thar cabinet member poimo zinga atel the phatani sipailu ireka medical unit alo thok to thin gabari hian ramdang mi tenena anin leichina kalpui ani thin dan chu voi tam alo social to thina tu sarkar a hian national intelligence lama tulsi gabari hi omin trama hian hoisen na sa takmin siam saka kan mel matele kan thopui tur tenen bawruk ralmuang tak nei chungin indoor na lotling tak kan nei theinan sipai hruai tu thatak angin malak na kalpui athiama aro rela hnuai hian indona om to manglawang tin a soi chuak hiala president thar chungchanga hian rinna angat ngam tok hle nei na lang kumsang ni le som pasari khan congress women ani line chuti hunlaya syria president nen meeting an nei tumin chemical mang ral thum chileka alo pu to a kumnga hnuwa Russia in Ukraine do po khan NATO chu abul tum tua pu lein US in Ukraine biolab chu sum mangin an pui thin ni na soi chuak piep to bokani midang hoang bokin tun malam chuan tamalam tanga ain ngai bik lem lawa chuti rol chon midang ang thavin atuma chiang le huaisen tak mai ni Commerce Secretary thar Howard Lutnick ve thung hi chu billionaire nin helho in 9/11 a World Trade Center an beitum khan
an hathok mi zaruk somnga le pariata chana he thil thlen nu hena company chu din thar le in trama campaign lai sum the chuak na saber te jinga mi ani awangin tun tin mun po hi loina ngai thei ani aro rel na thara hian na thar tam tak siama tuma drama economic plan te chu athlop thalom le a chia choi chungchanga po angai dan te hi alal hle arinom bokani sum en kulna lam na thok trin Scott Besena chu Treasury Secretary Tharatana Ruatania sum do na mun lian ber Wall Street lam chuan he achan voter hi aphu tok hle nin an ngai bokani budget ti tlem industry then khata sarkar thuna ina hlile all siam chu analama investment ti punte thlopa traman ram danga tanga bungro chok lu te tanga chia ti pun harot na chu athlop rol hian chia te hi US in sumlak lu na tan chok ni lovin ram dang te ne na in biak rem na man ruwa zok ani thu asoi bokani